maksud untuk ngelingin muani ani subeng nyakitin adi mirip dia tuh sing jodoh adini entong ainanya megedi hirang rasa sakit hati nadi apang tuh sing terusan tadi ya dia ewe beli nih jani pusing hidang lakan ngobatin adi setidaknya beli ada buat adi ngibur hatin adi nih ani sedih ulian kalahin tunangan bangsa pangane subel liwat-liwat lanjut jumunin nadi nata masa depan iya gaspol beli dua obat sakit hati nanging beli bagian napu adinya mekenyang demogi bin mani adi dadi jodoh beli kau sayangin beli selantang urip beli rasa sayang beli kasih beban beli di hati beli nawan terus mesin harus ngelawan iya dia dewek beli nih jani tuh sing hidang lakan ngobatin adi setidaknya beli ada buat adi ngibur hatin adi nih ani sedih ulian kalahin tunangan bangsa pangane subel liwat-liwat lanjut jumunin nadi nata masa depan iya gaspol beli